Manipur ki tungda lakadaba mirol ki damak peace building ga mari lainaba subject ama haptuna primary ki thakta ki subject adu butamhanba mathau tare haina Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM ki president Kasar na fongdokre wafam asimak mari lainaba authority da taksinduna thabakta onthoknaba hotnagani haiduna miyamda Asang Kasar haina sukhangnariba IPFM ki president asina fongdoke ngasi ai report ki irong da leiba STNBA school ki annual sports cum literary meet 2023 hogdokpagi thauramda wafam asi fongdokibane ngasi ki thauram adugi manung channa Taragi Chaisu Hairiba Loop Asina Pangthokpa weekly outreach program oina free health care amadi relief ki oiba thabak sing pangthokhi Asang Kasar na hai Manipur da leiriba lairik lai su matik chan haire hairiba mioi kaya su peace building gi wakhal yaudaba amaga nungsi chana na hingminaduna tangdu leitaba lamda oihanaba thabak tawdaba kaya lairi maram aduna peace building ga mari lainaba subject asi hapa mathautai haikhi अखोइना पीस बिल्डिंग की तोंगाना सब्जेक्ट अमा तमदबा यादरे मसी अखोइ तंगाइ फतरे मसी अखोइना सु गवर्नमेंट दा हाइरगा पीस बिल्डिंग की अखोइ सब्जेक्ट अमा ओइना लेरगा मसी एवरी स्कूल दा प्राइमरी की लेवल देगी अखोइ तमनिंगा अखोइ होनमिनसी मसी अखोइना सु लेंगाक दा अखोइ पुदाप तोबनी हाइबसे अइना हाइनिंगे मरमदी मसी लेतबगी मरमना ngasi लाइरि लाइसु कया हाइरसु डिग्री वांगना तमनसु अखोइगी अयाम्बा अखोइगी स्कॉलर रिसर्चर्स सिंगसे अखोइना जुम येंगबदा कांसेप्ट से यामना कंस्ट्रक्टिव ओइदबा मोइगी वाखनदा पीस की इंगना चिंगना लेरगा लेबाक अमा सेंकतपगी वाखन से हुजिकी मतम सिदा यूथ सिंगसिदा यामना लेतबसु कया याउरी मसे अखोइ लेबक थिबनी